Kolika snaga poljoprivrednih udruženja može biti kada se ujedine, najbolje se vidi u primjeru da će se državno zemljište izuzeti od trgovine i dogovora sa kompanijama iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. To je pobjeda vojvođanskih poljoprivrednika, kazao je resorni pokrajinski sekretar Goran Ješić, jer će tema pregovora s Arapima isključivo biti kapital poljoprivrednih preduzeća, ali ne i državno uzurpirano zemljište. Jedna bitka je dobijena, ali to nije kraj borbe. Ocenjeno je na konferenciji u Novom Sadu, na kojoj su osim Ješića prisustvovali i predstavnici nekoliko poljoprivrednih udruženja iz Vojvodine. Oni su uputili apel ministru Goranu Kneževiću i javnosti da sa ozbiljnošću uzmu u obzir njihovu zabrinutost povodom sprovođenja zakona o poljoprivrednom zemljištu, nacrta zakona o podsticajima i agrarnog budžeta za 2013. godinu. Mi apsolutno nemamo ništa protiv ministarstva, nego želimo samo da diskutujemo da bi njima, a i nama zajednički olakšali posao tako što ćemo naprediti pre svega zakone koje predlažu, a samim tim povećati agrarni budžet koji, nažalost, ono što smo videli u predlogu za 2013. godinu nije onakav kakav je bio obećan pre svega u predizbornoj kampanji, ali ono što je još gore, ni agrarni budžeti za sledeće godine, što će čuti od naših sagovornika, nisu onakvi kakvi bi trebalo da budu. Uvereni smo da će većina individualnih poljoprivrednih proizvođača u buduće manje para dobijati nego do sada. To mi, kako da kažemo, ne možemo samo tako prihvatiti i mi želimo da ukažemo da ovo kako je rađeno mislimo da nije dobro. Želimo da ovih dana izdefinišemo među nama u asocijaciji kroz strukovna udruženja i mi ćemo za par dana imati konkretne primedbe, odnosno ćemo se uključiti u tu javnu raspravu, ali mislimo da ta sama javna rasprava je dosta kratka i tražit ćemo da se to produži i da se na neki način uprosti, odnosno da to bude razumno nama poljoprivrednim proizvođačima, jer ovo je na neki način vrlo stručno, administrativno, koje mi ne razumemo, odnosno želimo da protumačimo i želimo da direktno sa predstavnicima ministarstva i one radne grupe koja je ovo pisala, da oni nama to objasne. Po svemu sudeći, subvencije će po hektaru iznositi duplo manje od obećanih 120 evra, ocena je vojvođanskih paora. Zbog toga je za Miroslava Grubanova iz Crepaje predlog zakona o subvencijama vrlo diskutabilan, jer u ovako predloženom obliku on ne donosi ni stabilnost ni predvidivost, što je i bio razlog da se donese. Zakon je trebao da zameni ove uredbe koje su donošene svake godine, ali koliko sam ja video da u zakonu nema te sigurnosti, jer je ministar dobio diskrecijono pravo u nekih desetak tačaka da on odlučuje konačno o tome šta će se i kako raditi. Još nešto moram da kažem, da smo mi protiv toga da bude dva načina subvencionisanja, jedan po hektaru, a jedan po prinosu, jer uzimajući u vid ovu godišnju sušu, znači da je ove godine bilo po hektaru, mi ne bi dobili ništa. A ni ovako još nismo dobili ništa, bar mi u Pančevu. Ove godine smo dobili samo naftu i još ni dinar nije stigao, ali bar se nadamo. Znači, protiv smo toga da bude i po prinosu i po hektaru, nego da bude samo po hektaru kao što je u većini zemalja Evropske unije. Punu podršku poljoprivrednicima pružio je Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, a njen prvi čovek, Goran Ješić, ocenio je da agrarni budžet za narednu godinu nije u skladu s potrebama poljoprivrednika ni po obimu, ni po načinu raspodele. Ja prosto razumem da para nema dovoljno, ali pokušam da samo razgovaramo da postavimo ovoj državi konačno prioritete. Ako možete za para državne institucije koje funkcionišu na kvazi Kosovo, žive u Srbiji, ili za subvencije nekim preduzećima koja su u stečaju i godinama dobijaju subvencije od strane države, da izdvajate mnogo veća finansijska sredstva, ne možete za poljoprivredu koja je jedini motor razvoja čitave Srbije, onda ne razumemo o čemu pričamo uopšte. Ja znam da para nema, ali to što para ima mora pametnije da se rasporedi. Osim zakona o podsticajima i agrarnom budžetu za sledeću godinu, na konferenciji se otvorilo i pitanje korišćenja državne zemlje od strane lica protiv kojih su podignute optužnice. Veliki problem predstavlja i činjenica što korisnici državne zemlje ne plaćaju zakup, a dobijaju ponovo da je obrađuju. Zbog svega navedenog, vojvođanski poljoprivrednici očekuju da će ministar Knežević uvažiti njihove primedbe i da će pomeriti rok za javnu raspravu oko donošenja pomenutog zakona, ali da će ih u budućnosti konsultovati oko svih važnih pitanja kad je reč o srpskom agraru. Poštovani gledalci, od sada poljoprivrednu emisiju U našem ataru možete pogledati na internetu putem sajta www.poljoprivrednaemisija.com.
Sve što ste propustili ili želite ponovo da pogledate, posetite www.poljoprivrednaemisija.com.